možemo naći u joju, znači joj, za koji je ovo mjesec, Beauty Guide 2008, August, da vidimo, znači, Holiday Sex, evo šta čitaju naše djevojke i naše potencijalne drugarice, pogledajte, molim. Znači, inspiracija za guženje. Pogledajte što čitaju djevojke danas. Pogledajte vi neke svinke. Znači, 10 vrućih savjeta, seks na godišnjem odmoru, uzbuljivo i kod kuće. Znači, nije problem ni kod kuće, na godišnjem odmoru važno je samo prljavi flirt. Eto vidiš, znači, ako imaš dečka, budeš prljavi flirt sa nekim jebačem i onda si ti sve